page na comment na share na afofo so enye bi ense ene ibiri Ghana nkomo former president Mahama oguso ebo apro na oguso so ekasa ena no pay wakasa e de nsem bi atudwa yoke nyina ena say Ghana's economy needs a a review nyina was Ghana economy ne say bi so say bi nya do sanity aban bi akono person be bi masa enipa bi sanity ntina ni abre president obedi bida still no so be so san ba ne no ma bi a ohun ni say ankoye wona penso no we san be yi ni nti Ghana for osremo samo nto abanfama no aprobo a onam nyina no o se Ghana economy no se the constitution no se be so ya constitution no se bi o enye nti no here review minim ena wo so nim ebia na me ya na dom no ba oba be review constitution no am na ye kra behwe nti no ye bedi ho san komo anopay wa bra bedwafo ebeba abetna se ena anopay nso no ukopiem ewo eye sometimes ya na inse bi sisi sana odwen ho se aden ukopiem ewo bokon so a 2 persons reportedly killed and others injured in gun battle na boko de wo mu chieftaincy ho nsem no enya de akwakoda ena asa koda kakra ena asa sorry kakra ena asa bakakra ena asa adwadwobrel sila no in fact meti me ho ase penche apie mo ho ama etututo akoso emene nam so ibi mu chese omo aye so much affected na ibi mu so no efiri mu anopay abegwafo ebetna sia yebedi sa enkomo no me kwa chese ma me de ma anopay letimi ajinjaw na udwaso awoko odwuma awoko bebia awoko bia no sebi odi abo ontima no eye ahunidie eye ade a ehia neatness we can say cleanliness is very very important enye se waso anopa na wadware na de perfume gu na wahye wig na wahye atade ene chese udi hu ni no it is absolutely no ahunidie eye se ufie what to say o kitchen what to say o office what to say obi ho a u run officer entutu ho a ebefa wo no unya hene obi ho a sebi son bola ya pakia esi ho aye setin kon ase sebi me se me kan abodamfo enete ho wo ye nipa wonye sebi wadwe no emu nkan wonye bodam ni na chese wo hu ba bia efi nko a bola eyema enke be hwegu ene polythene bag ene take away Roberts no ye wo de edi bola gu mo de ye chese bola kese pa raba wo ho me ebi na me yuso me shada to poly bag no tuntum bundle na wo mutimi to bundle so 50% e wo ho once o ta depending on what bola no size wo the shame e ma bola no enye time today bia bola de no eye neat wo the shame wo your bola no gum eye ma wo twen bola ni fi ade ni ma wa bone po se bola for ba wo de amom ye de ko wo free say ade bia ye nsonso ebe ha wo no wo pe sa rubber white bi emu bi na obedi olugu bola ni mu sa be ye mu fi wo mpe twetwe ti se me a poly bags ma tobi white ebi se banku rubber ebi se konko mienu rubber ebi se konko ba kon rubber tobi da wo se mo ase bia wo hwe agu bola ni ma bola no mo ankete abem no me di kan hwie na me di agu rubber white ma bo ano po eye sei nyenye da bia so abe sa ade no banku ase wo de wo hwie na wo de gu sonye wo de sonye sono so na wo hwie agu we are what the good rabem what bonipo what they are two bolem very clean there be no my sister what to send me and ya fe na what you be me ko tambola de atwitwi mu ade muamu ba mi so mu basa debi me wa daje ti me ye ne sa me twi bola rubber ni fi ma bonipo neatly e bola nso sa ye neat na de akoshim o close setim twitwim wadwa ye twitwim e ho na ye kama obetimi so be say hi come o na baby a wote e di wo huni ahunidie ne yese wo dware nko a nyese wa shata de nko a
di wo ni baby wo a wo ya me dem mpese me fa ho adentia wo mu ni wo mu ni me wura adwuma ko bi na me hwede na ball aye tenko me bisa mo se omo ya abodanfo ana abrante wasi so ababa wasi so di wo ni ahonidie ehu hia maami a wotie me di wo ni papa di wo ni se na wotimi ko baby aka se come on if you come on osiesie ho sa onua no osiesie ho e na ato fe to wo so ye den di wo ni obi timi ka banku da se timi si kwa na wotwe na moa nsuo taa ho obi sori a won pra chese mitimi hwa nkrofo bia se ade wo yebodam ni sabi wadwene mu kan wadwene mu nkan wa no pe ma abonfo mi o na wa wote ho no hwe environment no hwe ba bia wote wo fie ho wo office ho wo shop ho na wa hwe wan kasa so ni padua no efiri wo tiri so ekosi wo naase obi mpabo ehye no emu kankan oni ne hu ni uro obi dan mu a se basa mesro sano pay di hu ni na say cleanliness is next to godliness ho pampan eto mass wonu hu ni ofi ho e wasene ho tan siesie ho tetententan obed no so oba bitimi lay be sheet baako ne kunu be da so 2 weeks no sesa na yese tinkom ade oba ti be ma no sebi se oye oba ma bi a sebi so sebi nyaado odi ne hu ni a na so hu ne saa e attract ne mposo omrefi because oba de ne kunu de ne yiraje oba bi sebi ade oba tuna dwunso agu peli mu a na yet ne timi aden ade chia o peja ko hwe gu kra no be ma na ni boss wa bon se na anytime into okohu oba nice view about no hu so tene one room no odi ne hu ni a na wate akoba no so osimi kunu call ma sabi wadwunso konkomu a penti rubber ma o tama ko hwe gu eye wo ya me mo oba bi o otane dem no wo pisti na boa for be ma no wo dem wo ho e ko no pisti kwa tro efi o shop wo hwe ko fi futro odwuma mo hwe ko fi wo steps so o reduma bi wo steps na wo be fi nso na the front view of the office di wo hu ni na wo nu hu ni wo ka akra di ni obi horo ne ka wo ti hu obi ka ho pa tenkom efi nko a aden ya di hu ni irade yankopon ka ho anope na omwa na di hu ni yenu bi nyese ekire yo na hu di hu hia pampa etwitwi osin wo nu mum nyi hwan twitwi osin fo tokodu aka ho twi osin obi wano na wonu mbom halitosis ne tufa nkofo so nye okwada nwum na oba pasty be ma pasty awmachi na woni tia na oda wuku a woni tia baby good morning na fresh breath na ba baby good morning uchu baby good morning how are you I'm fine you talk to me say yes vampire no be ma ni timi ka ofam no ho abra wada sori ahmachi no oba no so timi hago na obi wano pampifo no mbo se no be ma no kaba tweet obi a sabi se ne wonu encansity no wotimi nyi no nye no ma bi adu won ati ansa anopa ye bedi nkomo menu aba bi adi asema to manim na de oka nyina nso se dan meni abrante bi etnai na abrante no na opeme eni oye shopping se brayi ma chese enya sam kito ma me ho nkyere me oye shopping ahyase na mu no no oye shopping no to e ma me oye mi wei ojeje me so nti miti mu be ye me de na me hu say brayi do me te ma me bie makoma mu na me so me ko doni bi ahyase no dayan me hwa na manfo si abra we di wo pa adwuma wo ye ne wudi we na akwa kofa we sebi son sebi nyaado adwuma wo ye no mo adwuma ti
you because against someone we say man be offended. Or say enkrofo ka kire ne say na wo pa wo level ni adwuma wo ye. Na akofo bi ewe. We your adwuma bla we your say adwuma we. Afi omo kan so bra we de wonye wo ungrateful nti memfi no jiwani wo boa no kra obeyi uboni ayo de edi nkrofo ba ko mienu. But I say no the way na brand ni tie na osiye no mama na no we fi wo na okodon so okay say onumpo na oye class brand no so nya bi eye tie ne ono nya obi ene ono so wenya obi ono so oye class nti so we fi nkofo no ne brand no itu anamo so ne brand itu anamo mre kakra da ko ha no hu say brand sisa as a ma pelai abem just start say obema brand no close ma bana brand no enim otimi kra brand so okọ ne ma me okọ no ngwaba ebi no okuma ase no monitor brand no ebi no afa taxi o say Diane me wo car ntimitim park me car na ma fa taxi fa man for praga bi obepon no na me di na chin kakra onim ntimi hu se otwempra afa chie no bibi sa no ho asem no osinya no hwe no ekowi ase yemfa nkoye yemfa mra no na bra na aka se one ne ntsina pi osesa time no na wajibusia kakraka pa e de ama bra so ka kire bra ne se wo de one ntsina bi onya hwe bosia no famisika no fama me na me fa nko na me kotua bosia no na wo de wo ne nyankopon enko osi okan ya wo da bra ne ka bra na fasika no amfama to say ono aka kire ne ho se e ka ye nsuhie nti obefa ne se saa sika bosia no ono na abo e na sabi wanhunu so e na ahye nti enye hwe to so wanda bra ne ka bi e na okoye otiase ma bra no okoye so okofie okosusu emu odin o se na ka saa bosia we mpo se nka meji ye mpo e na me akra me di ya enkebe yi kebe me de na ma jibusia nti se dia ma bema na ma boa ne se na owieye o se bu me kwasia wan kai me bre ebra me ko bre e de ma no se ornament na bi ma enyobe to so osun ya no jai no twetwe sika na e na yakopon charge o tue sika ne nyina e de ewi na sister yi se nansa ne o se Diane nansa ne nko o se mi supa o se Diane mi supa ne dua na dua na wo behwe senia mi si sua na mi esa ya mi yase mi susa efise mi aminim se bra no ensi ni efise oyaw na wo mi mu no enfri ho sister na se mo ka dan shokwase bu ne bram ko brema breya breya mi sa so ka che rade se rade mi sama ne ma o so ni man wan fa na no anka se o sama bra no e ma rade o se na ansa ne ona ma ne ka na ma na uhu bra ne se bra no china kwa na bra no ifi a woti wutim se ye tuno na okrukra enoma sisi ne nche onso obi a otu kwan na wo hwe ne dimi na ye ka se dimi na wo hwe ne bobre no se ne ositie na ogina ono stan na bra na sisa se ne waye no me slow down or so slow down I am slow down I'm say na ema ni hu se me hwe no afu peja nto hu se oye ono ano o se hwa no se isi ne ti efu for bra no wentimi ankasa sister ne so wentimi ankasa no ho ena opoye o so hwe ne sa na eye ne se ompoboa no anase onyede o se dan yakopon adom bibi seye no na ne yimu ene menya bema kakra kapa a chese die no oye ne nketenkete ni 50 cedi ni 100 cedi na me fi say ni no ma nketenkete a na oye de ma na me fi say eye ditwem no se no mapa e wo baabi ene mani agi
Be ma kra me konya no no se ah wa mama pack me car ono akra gye foforo de ama me ne me to me nsa me car ye mienu be ma na ye mo wo se ba bia me te be me asesa na ni wa gye apartment kra first na otie kura ase o se na se me tu krom apartment papa bi no say send your bride na ye no osusu se ni su ne de osama no de my bride no eno na aye ne sa na eye ne se omwa no nkɔboa ne bi anase onye de okay na am say hey sister eye o se kɔboa obi o wayɛ ungrateful a wan kai wo bre enu bibia ene watete apansam ema wo se hunu wo gya gya wagu so ema wo se hunu ema esan ye o se kɔboa no osidan eye me se me kɔboa no tikubi so eti for se such a man me san kɔboa no ana me nye ne de okay na am say sister ba cha mate because go bisa me viewers no omo do omo ye Yakobon fa asefo ebia no mbesa ka che o se kɔboa no na mom se me makosi ada kwa meti ha di a me ka che o se sister dwane na danyame ase se Yakobon atwia ne ka o se da me sia danyame ase nyame atwia ne ka ama no fi se wawie obetimi akọ onse wantimi anko afi no ayi din enti na be from ni nkomo sister ni san kɔboa no I said Yakobon fa say Pro Max any sister and you know a man who has disappointed her whom she helped stayed for him did everything for him supported him ojibusiama na wantua e ma ne ye ne ka ese bie na metimi no ntina biem ese gya no sister eti wo hu se bra no abrabo na biti ne ma wa ye time ti no onya opese osan ko bo wa no me ka wo bewu ka me de me ka akra be sa fa so because we are full from any nkomo ai na say ndo ka say Diane oh yes such a person you don't deserve na me na chia ne ka from any nkomo 0202668461 0202668461 Mwa krofo boama muyi omo boni aye no enyo omo nyina no bewa akoma party sister edi se mahu wo san tete apansa ntim beboa wo you lie bad kan me ade ohu me adwan fa ho tete because me am kra me san so aka se ye nya me wa ye bi wa kome ko ama me na me atwa aka me coming to help you again because that I uti more the yes because ono no wan kai wa ya ponchi akoko dididi na no atwitwiri form what did you do and what to form na me san be wi so no ma abobo hu gina junction so na me kwa de mi ro glass kwa ma hu mi me show glass me kwa na me ho me glass me say am say have you people to my glass that say me hu me hu da before you thought before you think I thought as of as I go say na fe mi chia prophet matter na kwa mi chicha na na ya na be dwafo eguta no si bi chicha mi so asonsi mama mo biza ba ahia azim bro fa mo biza ba ahia Christian possible we number 1 tikobo number 1 number 2 mi so ma be mu a nyamre oyira be pa like mo bi abeni ayo boasefo mi chicho Stacy me da so Stacy onye aunt we na accident si ade bros no kokori no onye bi ya there ni manana ni Yakobon o just say ma fa line dem a but o minyo asema asesa na na your 3 lines na me fra wa minyo Yakobon onka ho enye anta no pe wo fo ase branch da ni boy mi chiamo e wo fo ase 2 pm wasante ma po mi chiamo ko just sempa furniture works mi chiamo Ajomanfi, I love you to the moon. Good morning to you, darling. I know you're watching this show. I know. Hello, good morning, caller. We are similar no call. You're here, pa.
Bibi papa. Yeah. So sinyame you free ade we mo sometimes we yeah money me man yeah na sinyame ase o. Nyakopo you free baby na wo su na opese odu nko. Yeah me just be nkwase su no. But yeah sometimes you wouldn't understand. Since obi ado you ahwe ni mo pa na o you hwe na wo su e no ma banyame be papa bi ama. Hello, good morning. Hello, good morning. Prophet. Papa, I want to say. Obafa, yes, you know, We are fan of pay in you. Yanko for fancy. Emma, Amen. so we share Mama, Omuni B, Omuni Jumaye, no more support. The course in Yara, Tajibusia Mount, Don't you? Fire Juma, No, say Johnny Busso. It will be a bonia yen, no, my yamma, and my memano, yan and your flu. And your fat, the Biana Manda can say. Yes, you are fashion. Do not, yes, you are some welcome. Peter County, and you is a cow. Yen yo, Yeah. yen twin yet. Then when you see Naka, and what the name yet here. So, God, you will go grab and you know, so well you. So, Jim, what's happened here? Now, what you want to have a wow. Oh, and the media me party, I mean, yet, and I used to not can see. So, in comedian, we are man. Okay. You can't be. That's also a man can try to know the. Okay. You know, program. So manika kriyo kakra me kra ka metweme na ase. Ase wakwa so na so fu be se utofo na utofo ma so opia akwachi. Ma yijiri me na misa. Boni aye 47. Na me kwa me mpa ebo se ka bra kosi da obewu. Na oba age bosi ama wantua. Wagina wacha support bibia mu ahokyere mu bibia mu. Na wo se bie wa no me no want na bie. Ma be wo se watete akwansama. Praise the Lord. Emi na wu mu. Hello, good morning. Fine morning. Wadaro mama already a TV no ekasa ne nkofo mete me ho edede mai. Wadaro ma. Hello. Yeah, papa yenti wa no pay. Debi pacho ma wo TV no volume no nkofo. Pacho so where dey? Nyakopa daro ma mira na wo so e. Emon ejuma pa mo boso. Yeah, that's it. Ya mi shiramo. Amen. But me nko me die dem man anya de kakra kura. So onya sapa won ti so ba ne hwe bi o no bu nkotije no pa na chaw na onyi numi no mfre no so. But oba ne die so woni ne nia akwala bi a ni kwan so ma na hwe. Okay. Wo san Tracy o dia hom awomobro pese wo Tracy be ma no a obeta se na wade no. Okay. O dia hombobro pese wo sandi ma be ma dada no a obeta na wade no. Menkwan de enya ade a man hwe. So mo wan kwala ade a wo hwe nkwala ni nti na o man dibi. Na kwala de ni wo de man fa no ohonum bio. Kwanya o fast odidi no. Bemma no wanyansa won mepa na cho. Okay. Because the dia o mu de emphasis bemma no akola nse no. Wo ye baby ngina bio. Okay. Ma me dama say. Nyakopon o sha papa also wo betimi afre 0202668461. Premier eya na areho boni ayefo wakatua. Oba ne so sedan me hwese ne me so na dwude fom.
Osnan, ebebo one, ebebo two, na masore. Osimitimi sufre erade Nyankopon se. Dia mekwa yama abre yi nyina abre yetimi agumani mu ase. Ayimi boni aye. Asabi. Ama eka beda me so me amesa chiaka. Wini ni mame. Eno na ama abre ya tete apansa. Na obe want to check this. Hello, good morning. Good morning. Wadaro mama TV ni volume ko form na man so mame na ye ni abrepa ye tu ya wonfo. Boni aye na ye didi mema na ye didi man no eya na ha dwane. Ya na ha dwane. Hello. Hello. Yentie wa no pay. If I try to sister me any the enya kra. And what's the obwa brand of kra? So also when you mobile not that one I'm sure the very next media enya kra. Also one my name in one come in chimney black name come from kra and who. Also obwano. Also one kra. Okay. Why are there pa my lady? Nyankopon fa sister say wasugu so ye say enisa wo boa no kra. Na se me yankasa me ka kire wo say wo ko boa na ye de. Ya me akoku say ama emu 2 years. Na nipa na ye wo say wan kai on say ohu a ontimi kasa ho. Ontimi. O say dan. Me hu ni me wura ku ye na me feri mpo so bi kra be kasa me ne bra we atanada. Me sisa Komo. Oh, so me very po. So me go back as me dey pray brother. So na tie sa I feel I'm very wrong. Those time now when you are brain they no am very o. Sa Emma sa na tie sa na me ma sa. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. All right then, last call Ambra na fino. Hello, good morning. Hello, Nora. Papa, for what to say? I'm in Timuya. Get Danyako Pasi, one pacho, who need valuable call. Oh, yeah, we are away. Get Danyako Pasi, Papa, what are Roma, it's you one of it. Nora, I'm in Panchama. This is Barbara Tinjesi, a parliamentary candidate for President Honeyberry, and a chairperson for Minerals Commission. Chairman of Paper, Nukupoyatuma, Abatuano, Bedimukunim, and in Panchak is Yasuma Ibra Muhammad Baumia, the next president of Ghana. I don't know where I only be here. Papa, it's you. Me quite sorry, me Bible because of one thing. Me Bible quite sorry. Hey, excuse me, me mobile phone, and quite sorry. So me quite sorry na a mobile phone come home. Me did that. I need na dia back so. It is me the phone shall hold the quite sorry. Na also for a can pay to cheap. Maybe I may not call crrr. Na ma sorry free ho. Na ma call receive call. It's a better than concentration. And I switch the amount of my support. In this case, as some are okay. I'm not going to intro. Okay, Babuna is very clear. Or say, yeah, Papa, because Yanko Ponsi and your papa. I must say, blessed is the hand that give it than the one that take it. Okay. We the beer. The matter the job Yaman Pabiala and Nipan Bishop, Namin Israel. Okay. And Tiana Nipa and Sunny, yet be the moment you begin to think about Adia Wayamani Pano, but you are regret it, Papa. We are, and then who be the moment you begin to think of it. Well, we are because the Papa can't give many for you. So now, Papa, what are my brain to know? Sister, yeah, Branny, yeah, ni say, also, oh, Branny, send a watch it your pansam. And yen is on someone if you now, if it's you, Obertune for say on some cobwa, Obia, Wabuano, one in a deity, what you man, I went here. I said, was saying you say, Oba meets me no snabium.
na wajano no no wasan hu se sebi watete apansa no on san koboa ne biem ana. That's the question, sweetheart. eno na ma me ka se Man nwini hu biem why papa enti no on san ye biem, right? The me pesa me chance. Okay. Eno de me advice no say o se di binti ni anya papa yoda. No matter what happens. Okay. No matter the obstacle, no matter the hindrances. Okay. Me di binti. Okay. Na me ni panya papa yoda. Okay. That is my greatest advice. Thank you so much, Papa. Papa, but I even did it once for you. You did not even appreciate. The second one, will you appreciate? Yeah, you need Papa, no matter what. We think about it. Now go on fancy me, Papa from Winnie Valley. Yale. About can't with you. About can't hey. I just was saying to say, tell her, ma, won't ya? Me no what champana one me. Now, which the baby be a midge now. Emma, Messa Jebosia mam, weren't ya? You hear now for me, me mam monitoring close mark, and I'm a cheer. Now, fed you would your baby to say, okay, me cry me once in a beam. Now, my trimming, okay, Bosanam Jim out ya. Capre weren't ya? Now, my Mr. Raddy, the master mammy. Since I know I some more can you. Or said Diane, the master mamma, Yamina, make coupon said, what the master mamma. Amen, never to me to your Bible, say, never ya mechimantum. Mesa be hu after a year so jina kwa watete apansam sabi one friend me kran ka say oh ade me dey enye hwe because me I'm cool with my ex. If I see my ex, I'll give him like no wajina over 20 years. And so ohu me no hu say ohu me ka pe start no wajina or otimi jina na abo ne so aben pen so be jina na me ko jina na abo so na me sima ka say betus come. Because there be a make and say, from so kakre bi na eba yantina, but you were a good man tin yami be shraw. And to say shine there be an me man no can say yami be shraw only know you good just by so you but oh you so sweet. God will bless him no. God is blessing him. But what so because when yam betua o ka wonye da wo ye boni aye wan kai me bread akukra yam betua ka wo ye den yam betua kasa because to me ne da also and you've not begged that woman na na mabe won so what tetia fancy na ye me a oh Charlie me mo abi Jackson Fry Ashanti Regional Communication Team Member for the National Democratic Congress Amanyuku Kesia and DC. I will ask him, so no, obiti me abwa. Say, if I saw no ebe me nka sister bi na ye ne sa no se hona. Obiti me sa abwa na so be di no akọ ne baby. Because that could cry ni ho assistant be so say, wa fa phone kra frame pa ma hu se bi a, ye ne de me hu ne miss call nti em se wonu ne ho no. Baby. How are you, darling? Edio. Say I we have my mama now. And my dear ba. And my woman of Cassia. I am better. Oh, can you bleed? In about common thing, Bema na echi oba na di. Nam say, and now Bema wants a bass say, on what you obey, dear. Diane, common thing now, sorry. Can't walk a beer. Oh, too good. Na say meme ba yi na omo. And mama would do. And then one day, means say program. But what I remember, my main family will be away. Oh, sure. And mama would do. Ye wo baba go kwase amanse nyina beti. Na mama ya bobo si ande ma fosto mo awia why. Ebu kwase. E ma so bu kwase apa. E ma bu kwase a che mama bebre. E ma bu kwase apa. Na mo die be ma bu kwase a. Mama bu oba kwase a. Mama do do say na be sora nwachi. Apo mo to ase. Abru oba ni nua. Do do say e ya esiko. Nemo the law of karma na ye adwuma. Ye e mani bitimi jaye ko ware. Na ko ka wo mani. Sa yo mza hyenhyen na ye bu. Sa na mema no se eti. Mema do do no, wo se mpratwe. Obi obu autum so waye ne wo se wo ye. Say ya ware. Wo se won fansan ko hu mabusua.
but a cow born na de nsa in abusua why ye no ho niam nyina awie no akasa bi e ba ba mu po wo tutu kwan so be kwa abusua ni mu no na de awo wani owia na de kona bi ahye osan wo fansa ko mu abusua ye di ko so adwuma na abusua nyina ho ye bo de wo de wan suma no ndo osuma se bo no bosia oh inti minua be ma na anya de me nka bi ma no eni pampanifo so obi sum nkɔhwɛ nkwa ensum ni nkɔhwɛ owuo nti me nyira nka bi ma minua be ma no da bi ntwa yie esisi enye kwase ebu enye na ma nso so aya wo mu bu mema kwase ano nso so ye gwade onim ebi so timi kɔ sign back no mu ba mema wa abada ye che ma da bi ameka mema wa abada ye che ma yes nti oba bi timi di yo wani no akọ phone na bra ba akọ fa be ma fufuro se no dey tensi e me ma ne ta akọ fa back to man no oba pa be me jaw na oba na kwa na osibra pa to na chance dey tensi wo ye ma mu dem ba akọ de bia because emma wo dem ba akọ wo se bi fere wo wani me ma na me kwa me ko na sa be pam to kwa me ma oh yes. Miss Sammy, I don't give second chance. And I'm saying, Budu, me give you second chance because sir, when me tell one cherish me. Yes. And I said you one woman so fast. And I only me jai, what's only me jai. And I make her say, may I see be a jai or no? We talk. Yes. Because ni papa. Sure. And I make money say, a quiet fast jai. So then, Kay, na my dream more dark, I it depends on a crime fast but obi oha what mu say e jamu ya a crime ba so flop be jai and you know such a person no sabi a son sabi nyado say okono ba I can choose say why do they nya dey bia come to me bo ankenye hwi eno wo what I say and obi so dey wo ha what mu say me wokwa wokọ onukura ne de na me se enye yokan senka about 10 years ago crash na papa me chewa come interview sure because now on pay that's why you did what you did if I've come to see you on a woman sleeping with a woman won't pay me but when it or ye me to wase one was stand on the wo kwa no nya no na ofa akiri me say me ba na sister no so man close market na no kwachi no ochi no na fe obi na won say na watch me there afere dey fenya mo wu esi na okay me no nche bi okay me nya ba emema fa akiri no enye boni o enu dey me fiase e wa sama obeka so ba obi kwache me debi o se wo kwache ye mpo no debi o be ma pache wo se fache me bi si bi re se ya lock be ma no maka ade enye be ma pache be ba o ade enye boni se be ma pache wo dia re se ade ne boni ade enye boni ye mpa ho chew Bema no oba akwatwempra wonu oba mate no no oba foforo ekoda won tumra okay but oba ne de otumra aso no nye ono waye no wade ono aye ono wade odwe omo nware yi but when omo nware ye no why na say why pe okay and you know no kra de me time me ma no sie no me nka mi ma me nua bema no say oja ne sa akwa no so bu no pasea but de me kan say emma dodo na de ye mema so omo koba itimi posa mo ebukwa na obeba na waware itimi mma ne dwetire say me say Diane ebi beye emma ne ma ye mama ntem say mema wa abada ye say wo nye bema na oye bi udo je obeka kire emma bi emi ma ye broken heart itimi show mo kwan sa ma ye emma mo lift itimi hye bi ni bi kodidi lift bema ne didi obi obeka ne hawo nyina ewo obechiche ne wure na Wamani kaka. Okwa na wo siri wo uti. Gudo me bua. Ya de usia me kama ni kaka. Yo. Why my a very nice issue na you discussing and open. You dika no ba menchia mahwefo ne metiefo. Na afi so menchia me party mpanyufo. Enyi na dan nyame ya dom a eye coming Saturday on the 2nd. Mention of constituency. Yeah, walk din. Miakasa, minua, on a walk with Sikradu, Randy Munina, Edimu, walk Cassia,
Now feels so much ya me ankasa me krom fo ja message chichere for so me chia omo nyame adma November 24th ye ko me krom ye kwa kobo afore anti chinchiri panti dan me no nyina na Martin every time I support so sure e be say issue a wo kan no me ade ade a very nice issue we say a nice issue say brana ye ne sa na oh I say wajana there be one that na lady no be a wo de one man tem lady now be no the akache me say one bread bit na one brand it na no o support o brand no do no bibia mu gina ho ma no so at I say into support na no later no who say brand no o ye different move into o pack na car no wadi na chi sa no who say o twem prafofo so start bi sa na asha so sinya me hwe no ko wi ase say o ye ne hwe what I say no ka say enti obi a say nya wo hwe ne no so o ye wo hwe yemfa kwa yemfa mra no o say okay me no want na bi enti o ka so ne ntina bi o mus na sister ne say wajibusia wo na dwumem e dia man ne say fa wura wo dwumem enti no ya na so okay so don't mean say bi manya hwe loan na maji ama no odi tia because majibusia na maya ban sika o so bono na wo antwia na sister ne say obre to ko share dem no su se rade isama abre yi e de maw se majibusia ente say e de amaw na wantua ama ya tweme abo so to so e kaka akra na otwia e to otwia wie no te no ho ase no so anya nipa fofo ni wo moving on enti moving on no so nam na nsane ne na 3 days so because eno no friend no o say na nsane no hu se brand gina baabi watete apate no ma bobbo no ho enti ase baabi o te no se ya tu no se den o because on so obi a o tu according to ono na asem o ka kire me to say no so o roll the glass cup from because na brand nim car te say no e dey o use to roll the glass cup for no hair na no say asuma sipa na ne wa ye say enti o so ko ne no kan say da ble mi sua mi sun ye na me de ne ma awurade na awurade akomi kunya ma me ana enti ne ma me nkona mi sanko eye ne se o sanko boa no enti o da me se me bi se matie fo se o sanko boa no ana se onye de na me mi fo so ka je se o ko boa wan obi ama kan ti se ja ya wan ka o bra o sanko boa nti o bo ne to for ma me ne e stories dan o se ewiase mu hanom ana e ka no yesi se obi yo papa no aye de be na wa haw Sam penny for cancer sem so wo yo papa na we de wa haw anye sho akada no ka ti sanity o to be frank me nua be ma no me to me no wanya de kra who say we betray oba no yes so at ya say nyese me ye be ma ni ti said then we defend the me nua no so unim say obey ema nyina dodo nyina ho na ase obey na waye de be wani je no ye kan kra no ne ade kra no wadwuma akofom obey akwa adin a guaranteed ama usika emema bibiri ho no mu a na mu abonte no ne ade a ema na ye de be hwe won no so because of adwuma sem no ne ade yes na se wo de sa kwan wo de ohima yi efa sa kwan so a ni sunkura osun ye no eya dia eye esusanso kese ede abrew na ne meka nyina ne se menua ba no mesre no onfa nche na bi wo ho no ma emu oya esene sei obi timi si ebi se emema obi timi si abrosan otimi de obi ekwa buchie enum ni ade nyina oponi a oba no papa ya bema no ayama no no kra no otimi te na koma okay I want yes so say one kai cry one kai so na me join ye no ti ne me kan nyina ne se onyama ne ka na afi no so no owo mo abia ofa mo ane because one ay ne say one na e de be atina pay ana ye say enye obibi yes ni obibi ni obi ni o wa ye ni be yes ne wo bibi ni de wa ye na maka no so mama ya oye ba ko na wa mpena mi sa me biem ene na me na be chese na popo fast ni na me sa wa be ye bera bra pra mu mi nu kra na asem ni de wa je ho ma je ho mi na ene na show de show all right I no pay be dim come on na okopiem e obokwa e chieftains won sem ya dia
akwakoda eno nam so esi tututo akoso maybe mo ahwo mo nka maybe brain so no I very much enjoy mama start in Jackson so you call it 10 minutes na fee no we back to mama 2 minutes na fee no ya call your next topic so 4 minutes or 5 minutes after 7 that's it topics are the man me mu dia na me ma wo mi no na man can say you start boko enti boko de na mabisa ho asem ti yenko me dia anano tututu a ekoso ewo boko na edikan ma mfetch nchia emma his excellency John Dramani Mahama bema boada bema wonsinsu mu ansano aham bema wodwene konkan bema wo humu a enipa pempempempem ntimi ono na Ghana ehwe nanim se ebi oman ya bedru babegye one ye maami Professor Jena no Pokwajima wadwene ho aso daye eka bank fama ho ya na podi eche no ntumi nwini bi maaye ti eno na ye ka che Ghana fo se ebre so mo nto aba my excellency John Dramani Mahama ene Professor Jena na Pokwajima nye ndi obakwaji tumu e dia beto o man na pampem se mo nye eno ene amemu papa na no so me time na na mu ntin ha ho na no so nyamiadom Diane enra ye work chenchire nche pepian koma work mu obuduma nkoma work mu odapajan aswase work to victory eye bon friend enu na ma no PMPP for say da bi da ye be ibo mahia ye kwa no mu di yachi na no ye bi ofori krum constituency me ho ye bi wie ya de PMPP for so be ye bi 300 aje kon wo mu work na tonsuom nam esuo de work ne ko atom nsu afa work no afa no o de opa ni o mo so mo be no na ya o de opa o de una unni di akire bo mo de ade o de kotwam ho keke manjia na no so bi kura nye ye na manjia ya ko wo ku se ni si e che bibia e wo he ne wa ya se da bi mesha south for the omo yo mo de o when you mention no manifa ne time so manifa banka so be ha na ye nko when you mention no be na make oh budu me pacho be ka se we ba mi di pacho to aso so ho e na no nkuke wo bi ye de ya wo nkohwe MPP for your mun dia who defend one that ya one was work no na kan just say MPP for the is we dey to aso no MPP dia wo pro enye hwe we dey tag bia ma fi so me to aba sa me to aba na me to aba oka to aba die o defend NDC for there ya na wo ka o defend ayo what dey me ye MPP crowd what dey ku enya hwe me di tu mu yanko mani nku mu yanko anti me so me ka say NDC so anu so be ku me wasamwa NDC so be ku me enya si ku o matra bi enya hwe ma what dey me di tu mu ai Diane mira twitwim komoni de bi yesiri ya na ya to aso ota fon kunanka ya mambo ala tsa agrodu bi asa ni say na ati na bi o minim say say na mete ba asam ne kan ye kan no ayan mira ni si wo bokuno thank you nim say enema etu kakaka ekotwe ni eda but uti story na acha say ohina ye si no a e man to kwapeja wo ho no for some years ni o ma ho ene se wo ba wa oyiniti a fasade ba ye e yare hosem bokuno minim sunsun kura e hye ho se free boko se e man prusi ne eyi e kan say tribe mi no so mbe hye mo kuma se a wo mu adwuma bomu ombe hye mo kuma se ne ade ha me no ombe hye mo kuma se ne nka omo te faako nti ade omo ware faako
Yen no ma omo twi abobo ye ya ebi de sisa ball amayen ubehu me we pese me kusasi ubehu kusasi ni ubehu mampusi ni no omo mienu ti moto ba ko so a omo de fa bola omo de ye adwuma ubehu kusasi ni ochira de mampusi ni ochira de ojo to ma say kusasi ni oye nurse kusasi ni oye mampusi ni eye nurse omu nyina ye adwuma one hospital Kumasi wọ́n bẹ tìmí edidi in fact ó kà máa pèsè ní ntọ́kwa koraa wọ̀ kurom ha kùsàsì nínú de bẹ fẹ́ so because they are all coming from one geographical area. Na yẹ mi wọ́n wá sẹ́ ó pa mọ́ ọmọ nyinaa ntena kaa mu so ọmọ kọ́ mu kurom ọmọ bẹ didi wọ kaa mu ọmọ bẹ bọ nkọmọ ọmọ didi bọ kó asase no sẹ́ ekim ọmọ mu akyẹ. Because omudu honoma na ne atamfo a ibeku ba kwa na do. Wow. Yes. Relatives, natives bi de ka chere. O se Jackson e ba mo kro mu a ye ne mo anete ya o. Ye ne omo a ne nam ye ne nam se nua. Ye kopie honom pe, ye do station pe, e wo se ye aka. Adentra. The moment aye be hu se wadamfo ne kusasi ni mampusi ni adamfo ne kusasi ni na wo be ko be mampusi fo wo no ye kusasi ni a ehu se wo be boss spy e bi akọ se won so ko the other end nso a wo so be boss spy e bi akọ tini kwa se ne wa be hu ne ma akọ na akọka me twini wa me tiase northern region be bi anka wo di dwa ye si dwa nkasa eme wo ho nyina wo sika dwadie koso wo boko ma neighboring countries nyina ba ho kwasa na oba Kumasi me nua ba bi a minute fie o se aware de ni kopie mo boko o se minye me be Kumasi miniska minye sika wo boko ama ndokwa ba yi me ba Kumasi geti nyina shi me boko school I we ni munyam ena me de me mako and to me on say cross border culture boko yene Burkina ne other Togo any other areas no omu nyina Basaraga market eba boko market nti edwadie within that enclave a man was car se me ba Kumasi abo form esu ame mako. What do you think so I was so mutimi ye aba betimi abam bia ma sa chieftaincy you know abaya isi abaya bam na sometimes ode no kure to the da na yedine because aya na e political advantage and disadvantage. Or political advantage and disadvantage. But senior emri bin tokwa bi see for so many years Europe so ene ni nuanu ma hemfo bi a wo Ghana ha ya na ebu mu asema otena ase na all resolve issue ya ma if you atame osemre so a besi ewie peyo ka ewie almost ewie peye kra wo John Dramani Mahama mreso ya na akofo adubai esi ni pi esi ni tai mejidi se ntokwai se utie mu bebre a eye historical twisting. Historical twisting. Yeah. Utie nsem no mu yie pa a historical. But mejidi se nana say tu sa pomu asusu se nana say tu mane nsa so se menu yankuma ne mo ana menu yampanyi ne mo ana me mane mo wo fa ase ne mo masa tu me na asisu biu nana no munim abakosem nana no mfa abakosem ene oman daachi enkamum
asɛm wei amanyɔkuo ntumi nsettle kyesɛ nananom okay ti sɛnea yɛwura ɛyɛ bie no ahobrɛaseɛ mu a ne anidie mu a yɛwura abɛsrɛ no mede adesrɛdeɛ bɛfa fidie so mensɛ sɛ meto nkra deɛ nanso nana wo nananom yɛdi dwa kɔ hɔ nyinaa wo nananom yɛkyini kɔ hɔ nyinaa wo nananom yɛnyinaa yɛ wo nananom na wadaroma ɛbɛtumi a wayɛ bi pɛn nti yɛfrɛ wayɛ bi afo wonim yɛ nti ne yɛde wogyina to no ano nana mɛsrɛ nana wedeɛ mesan kofo bebree na naka nanso ndc amanyɔkuo ma yɛso yɛsrɛ sɛ nana megye sɛ wode wano to mu a daakye bi yɛbɛsere ɛwɔ nkɔmmɔ yi so nana bɛhyɛ sɛ yɛtu mu anamo. Beautiful, 15 minutes after 7. In fact, why justice to need time, and I love that. Mira. Yeah, what am I? Yo. Me that's it. Maminchia His Excellency the incoming President. Yura, Doctor Mahmoud Baumia SMC Jata. The understand no Ajibe Bonitia, Najibe the problem solver. Be our visionary leader. I wanted dear. The incoming president or the don't can say one dear Obama hook up for licenses. Oh, one dear the all can you say Yinua no more. Yinua no more. Womu ekranoma if we am on neighbor. Tax river the day mom. Freeport the day Emma. Yinua no more omu ye inu so no. Ye de incentive kesiye eba beta wo mochi. Ebi di se omo motete hahanro. Eye traditional medicine for nyina so no. Wo gupu omu nyina na afi wasi laboratory kese dia mo no mo ahwehwe omu no we ni visionary leader enye obi a won de o si wonye de be wontie bia wo ye wodwafunu ya dan said ye ka no boko ensensemi no mu ni ade e ba ye ache ti said ye na menu Jackson e ka no eye ahinsem no mu ne sasesem no mu ne yi na me de dia na make nyina ne se political party bi eka se ebia ono ebetimi asolve problem no ne ade a ene na menjindi because ne omu ne se NPP aban etna se wo ye ho adwuma watu ho anamo NDC by NDC enso so tu ho anamo bebre by said ye ya na eye political tension kakra eden e ho no no ne ade nti no se edi kofa ba bi no ne ade a de obi abeka ne se e bi ameken MPP aban kra support tribe we see NDC so ko so bu ade do se ka se NDC so ye de ben e support sa tribe we see who say anope ya me ne wo kan no mu ade enipa besen wotwe action so ya wa enipa besen wotwe ka ekonom ni ade edi ja atum a ehye eti minuanom ebi ti say minuanom na me ne wo mo wo Amsterdam University omu ni ade bi say ye ku school no mu ni ade a wo mo free north one mo ba mi ade a ohima ebitimi a report to school bese bi a 2 weeks kwa no muntimi ye debe amaye jese wo hwe ahokyere a wo mu ye debe fm wo de ye hwe ya nkasa ya hakra kakra yi se bi antokwa bi kra kakra esi a enfa na wo ye debe woko ye nana mebo mi mu ase nana budo bo ni mu ase anopai message ya opem so nana wo kasa ba bia ye di nana wo se ade ayo ya sabu akwa wada roma die den no wo na wo ye debe wo ye e ma ni eyeyi eti ne me hye ne se ye nana ebebem se opemu no ni ade a megiri se bibia e ya ade a ebeyeye okay edwade ekoso enuanom omo owo no mo kosuku wo mo soso a se biebu se bieso ayarefo kra ebe den wo matimi kra no akọ hospital sa na me na na bra wo se hospital o metimi akọ kra akọ akonya ayaresa na afi so kra no
ebema enumasem abafom because etokwa esadi ekom ebeba enklefon eti eyade a anu odi pa nso eyie afi so wo hwe ebre aka na ye kwakoto aba a Ghana ewiase nyina obia ani hwe Ghana a Ghana ye ka asubie manya mutimi nyi Ghana nye deben efrim ayehia asubie no ye besre wo mo omuma etuo enkotwere ne etwere na yasubie aye den ye wono ye ntina mu esa na medie mi wogidi amapase ebra sa ensem wesisi no na waye bida ya nkasa otumfo obebem na afi no ama ohaw bia ekoso bia no e de asumdue aba efi se ebre bi duye ana ebu ana ebro saa nanso so no nyame nam na naso esolve ema issue ni nyina etimi ekokodaye eti ne anopa meka nyina ne se enuanom amo oboko mo ankasa yenuanom enemo mo ba hanom aye ne mu nyina ne wo hanom ye adwuma bom ye didi bom ye kosuku bom ye bibia pepepe ye kusasifo ene mampusifo ohun mecho no minuanom frafrafo nyina ye nyina ne yaba be ye abusua abako na den ane yese yetena honom na brichie ebo debe eba eviseti o ne chema mekasa ne se esi ayiboko ana edibo eti eyesa na agbo se na esane na esane ye debe eba na afi so masre aban enso so se ye bema ye kan se security services no ohun eno so no ye miamu se de be ya edi asomdwie ebeba na se de na waye bi pen no edi asomdwie ebeba. Nice one, of course. Hey, and some no ka koye kananti no. Ye ka na ya hwese ne be ka no mo na de fefe edi amame. How I wanted it no. My nisa edi amame ti be sese na madaro ma bu so ho na mo na ile ni pa ba ko nti mo se twika na ha adwene. Ba sa ye man de be esi ni ba bia. Ye ma titu ye he na ye ko. Asem ba ifri na ba from ha ye de fa hin. Ye be sese well, me next topic I consider quickly no and sana ya sorry to mediate no former president John Dramani Mahama wakasa na pro bona ogusua na odi atidwa ose they say the Ghana of course constitution no needs a review. Ghana Constitution needs a review, but I want to read a little bit of the story for you. Also, the flag bearer of the National Democratic Congress (NDC), John Dramani Mahama, has actually described the recent explosion of 4 members of Parliament by Speaker Alban Babin as symptomatic of a deepening crisis within Ghana's political landscape. He went on by saying that Mahama expressed concern over the state of Ghana's, democracy, highlighting the Supreme Court's recent stay of Speaker Alban's ruling, which actually led to the indefinite adjournment of Parliament on Tuesday, 22nd October. Addressing the 80th anniversary celebration of the St. Joseph the Walker Anglican Church in Accra on a Sunday, October 27, Mahama actually praised Babin for his handling of the situation in Parliament. I don't know if say, do you think, and I say, my brother, for most should say, dear, na echoes for Parliament, na a detention, ebana. And number 2, what the speaker did, was it absolutely fantastic, like ex-President Mahama is saying? Jackson, I'll still begin with you. 10 minutes. Diane. Yeah. What do I say? Na me chia me team I work for you crew. For team fearless. Na no ye ko tayi nua panyi Muntaka.
Okay. Tanachi. What to say? No, I like him so much. The one year walk no ama but a baby abo MPP na chi omo so baby. E wo manhia no. Wamba wa buabo. E ko taye mi anachi. Team fearless. Ye buy na numbers. And na ya hosuo no e fedodo. Team chia team fearless members nyina. Diane. Mi swano me nana me part bi finkan. Te me nana ba na odidwa wo Mokola market na oton tea. Even anti achafo. Okay. Na wo ya me puto nkran kasem kaka. What's your own? Oh, that's fine. What say? Me try nkran ko school kaka. Oh, beautiful. I'm certain kuma ases. Oh, that's nice. Na wo say, mofia money mali o juloni. Mofia money chakio na abu e shishiloni. Mofia money chakio na abu e juloni. Onipa bi a won ka nokure bi a wo ye kromfo. Onipa bi odanda nanu bi a wo esisifo. Ana onipa bi odanda nanu bi a san ye kromfo. Wo ye kromfo kire say wo fa wo de nsa be hye James wa amfa. To bi a won ka nokure wa abrabom bi a wo ye kromfo. Obi a won ka nokure bi a wo esisifo. Obi a nanu dane bi a wo esisifo. Sama me na kan no. Timofia money chakio na abu e juloni. Obi odanda nanu bia no wesisifo. San say obetimi aka say fa 50 bra. Man 50 bra. Ni enkoye adwuma. Mfaso ebebani. Patot ma say. Mudi bom na mu ye adwuma na mfaso ne ba na mu be cha obeka saman kan sa. Me na me di idea ne ba enti me fa 70. Wo be fa 30. Eso ansa na no. The moment obensa na no no obu kwase a wasisi beboa. Yeah. Patot meboa. Sa it mean na so bia na no dane bia wesifo MPP amanyoku da bia me ba fidie so me catch so mo ya dadafo o mo ya kromfo on se na de dadafo bia sisi nipa oba dada wa mo ayi wi eduru so no be cha osman kan sa wesisi constitution da we sabi. And Kamekas, every aspect needs be interpretation. But maybe why genuinely yansem, okay, straightforward. Tinipan had one. And what could pinch him. Just send me and continue a show back one because he ain't Supreme Court. But what must say? But MPP bar man, obey me. Ninu nyina chese obugana force woni nyansa chen Ghana fo nyina. Yes. It sounds say MPP nkwa na betimi aka to say 1 + 1 3 2. MPP nkwa. Omanu dane. Omanu dane. MPP omanu dane. Na nado ne ka che Ghana fo say o megu Ghana say oba mo Ghana fo aye. Oba ya no ogu no je na Professor Fimpo Boateng dey report to buy no oba bomb penny for a 2 galamsey a wo so ka che na nado na so say mampa wonte oka wunwa no na nado ne ka che say woni ba wumia bibi aban na wo mu de wo nye tax wo ma we mu in fact aban bi a wo je tax bia no wutrewu wo mu de wo mu ni aban wo mu de tax aba masabi ka atwem na mi hu sie bato ko beje ka to mu sie ko beje tax ha uso jana buchi ali ko wiem wo beje tax emission tax obi a wo dada wo say ye ba light way ye tutu light way mu enebo so mi ense bi o mu to light way nya na da no it is Supreme Court asem and Parliament asem enye ne na ebesie Article 97 but clause 1 start free Article 97 clause 1A no say a person shall forfeit its seat or say a member of Parliament shall forfeit its seats upon A, the dissolution of Parliament. That is a name we are not able to and that Parliament be we in the Juma, ye be dissolve 6 December, 6 January. Ye be dissolve Amadiachi 7 January no. Then ye be dissolve Parliament. Now when you parliamentarian be
Condition back on. Near to sumi condition is say upon a member being elected as a speaker of parliament shall vacate his seat. Condition to so could bring my shebedum near years to about speaker of parliament, speaker and your deputy, your first speaker of parliament. Ubejawa kunyato na wako ni akoye by election nti mrebi NDC eto abama ye papa do ajaho do ajaho ebe ye speaker of parliament ye the speaker of parliament ye koye by election ama ye say we ni sa city patwa to say eno da nchen ya condition ba ko a esan wo ho ne say in fact article G no eno kwado e de obi anim eyi plus H region ma menken kan na obi anim asem se de be ya etifo betime follow enkomo na ayedi no wo say obi cause nkomo we de wudi na wan kenkan a onipa hu se ye wo kan eye no kure. Okay. Okay. So I'll say Article 7, Article 97. I'll say Article 97 provides if a person leaves parliament of which he was a member at the time of election and join another political party or join another or remain or seeking to remain in a different party. H, as if he was elected as an independent person and independent candidate and subsequently joined a political party, such person shall also such an action shall be deemed as termination of a member. Okay. It is so called na ye wu say we MPP ni na ko bru ma shebedwem na tifwa na wadwene. In fact okay constitution mo say and seeking to remain in parliament and join into where one is over what parliament na mom ye wu say MPP ni na ko rap parliament na tifwa na semet na wa na mini NDC fwa ye adwuma e ho na ebebutu akonya na say ye found you found say as you found say we independent person. But what do you mean? You found say we independent person. Now we rap parliament them ho. Near to what that come ma omuso we parliament we independent too. O say afi dem akodom MPP. Say na esia ma ye ni sese ya no. Wo se bra obedi say adwuma ne pe. E ho na no ibutu akoya. So why does the former president want to stay? Enunti sa emra we da ho. Enu ana ye follow abedu ne na MPP fo anu dan asem America. Woman dani woman chese emra we ne edi dwuma be si ne na mama speaker of parliament de do waja ho de. Esiama honorable Esiama ya we third deputy speaker of parliament. We as we speak say we independent and there was say we akọ ne MPP fo akodi dwuma. Wako public gazetting e de dia koma isi ena mra ne se wo ye sa de no ye ntwu emutu akonya ye butu na akonya 2 minutes ye butu na akonya MPP for say omu mura omu diku miwa 2001 NDC ni bi ni efe no yawo seidu sasam to no a o ni efe no yawo seidu onu nso ye yi ni ko okomra se bedwe mu NDC din Pajotie me. Okodu ho no so ni MPP be ye adwuma. Ye yi no. Ye butu na konya ame ko ba election. Na ho etamale. Pajotie ma se na ho etamale. Enti be ye ne ho se. Wono de edu ni fam a
na se numbers ne be kwati ane dia won pene eno na mai omudiri mika ko Supreme Court wa Supreme Court asha ne mbra na speaker babe so asha ne mbra because Supreme Court Parliament is Supreme Court ase Patriotism ye ba Parliament is Supreme Court ase and the Supreme Court so share Parliament ase nti MPP for say Supreme Court yo fie and pass Supreme Court o ma demonstrate say MPP o mo ma enti MPP di asem ko Supreme Court ni atena so animu ya NDC di asem ko Supreme Court o say me say me na me ka say Supreme Court wo say ayen ho say wo ye appendage of MPP enti MPP di asem kwa ni atena so NDC di asem kwa but what twi hu ni na da ho ni enka bet me ma examples we contempt be anim a public record na no papa e fan say can MPP for minister and national security minister what say national security minister MPP kanda pa what catch Supreme Court judges ni nyina sabre na ni me bo na Supreme Court on the chief justice o catch and say and semi wo ha ya mudima ya MPP for ya na emu awurem na mo ya mesese amam ni pa nyina kasa na minima no si say security concern and the Supreme Court I know say MPP ni bia the assembly and the green ni eka and this ni the assembly no and the speaker ba be so a kire ni tumi a wo speaker of parliament o se wo say wonu mabutu nkrofo akonya na muti Supreme Court say mo the stay of execution to so wonu so we dissolve parliament enti wo pa wo be ma for Supreme Court mran for parliament. All right, then 36 after 7 with the fashion 81 of he or up to 46. Yeah. Yeah, right. Up to 50. Yeah. Yo, that's it. That ya match ya mention of okay South Africa. Your U20 be on Alezwa and then in for more South Africa you know be chia one of pay room there. That ya Jackson into a one away there be what yes, because the Constitution, Ghana Constitution, right? It's only the Supreme Court on it. It's me the interpret. Okay. And I feel so no. The woman ya bri woman just say ya bra watching a senior basre and say within a short time, we say almost person we the majority, but now referee say. So person we have majority in parliament your polling station. Okay. Honomo and yes we ye wadwuma. Manya modwuma ye na within a short time ana mono mo de ba pe for majority in parliament ana. Ebra Jackson kasa no waka bibi. Ese Professor Frimpong Boate say Galamsey no ni ade a mo ya no ni ade no MPP for na edebe ehase daya me ko tu mi akasa me nua Jackson ewo Dr. Frimpong Boate na report o say during our usual rounds across Galamsey community we found out that our former president John Mahama has a Galamsey site at Wasa Dadieso Frimpong Boate while former president Wati Frimpong Boate esi wo mo ye no wono ankasa wo Galamsey site e wo hono me eti yewura John Dramani Mahama eye obi a wono no wo ye takra ojim a wono meji we si ase ebre mi send masend wa yi bi so wo ba beti onwu se Galamsey yi omo ye Galamsey ni small scale mining no ya omo se so omo ye o se yewura John Dramani Mahama any NDC a challenge woman ni ade a omo be expose me send the amount which I will be the be ube ene momani abre ebepe majority in parliament na wade woman ni say on say ebra yen yede yen MPP for yede mra ana eye adwuma on say so obeka ya ebra ye call parliament wono monom ni ade no
NDC for Diamrica who just almost per se or more day and quiet eba. Now so I'm saying dear crying. Na yem pese basa ye bebenti no. E hono man ye de be. If we parliament. And the Supreme Court so. I say, yewura a speaker. Oh ne me chono. Apapape. Oni ho to me say ono be de be. Ebesa. Etia ye say Supreme Court ankasa. And it ye de be. Oh ne me chono. Na ne emma sa enoma we say nyina no eye the consequence sound eba abra wono aye de be a suspending ground indefinitely say on say your government businesses yes etimi de be ekoso ewo honom se ya ebra akọ omo a suspendi enya de betimi akoso ebi ni de bi se bills no ne ade emra bi wonom aye se de be pass ebi ti se wo hwe emabunu yewura Dr. Mahmoud Baumia on say mabuni bi eto forms a wo mo pese wo mo ko security services no ne ade about say 12,000 to 15,000 ema doctor ka say sa mabunu ni nyina no ya de a yemfa obi a me eni obi afiri mu ye no ana NDC for say mo emabunu no yem omo mpene say ye NPP aban ebefa mo adwuma ye nti mo to aba entia wo mo wa adwumponi a ikura wo mo afeni esato so biem ohun se contractors ayedi adwuma ama wo mo a wo mo eye adwuma no ye no enam sika eba wo mayi mu ne adi bi so atwatwa contractors woka na wo matimi aye kwan ya eye se wo mo ba ye wo matimi anya wo mo ye ne se fiance anomanum ekwan ya tutu a yewura John Dramani Mahama onam no ya no oka se waye ekwan enyina no a ene NPP aban e ba ye de drapes no ne ade aba a contractors yi adwuma no ne yi no omo pese se sika no ne ade contractors ni benya afin so no eye unse 1G1F no ne ade a eye ye nuanom so a omo di omo sika ewuram no ne ade omo no ma ba bedu port no ne ade a eye se omo so nya waiver ne umtimi kokoye ede esa enuma ni nyina ba no NDC for aye de be asisa enoma ni enyina akwa hwe mi nuaba ebi ti said ya woka no eye ade a eye ye constitution no eye se then eye se review e de be eba nto ne former president ya yen oh me ne ya adwen na mum tie nie omo no unse obeka ya 2010 eye yewura eye Prof Mills nyame fa ne crazy yi unse wo settle committee so obeka ya for you can say constitutional review Jackson why we no me ade ba omo ba ya no me ade nyina omo antimi anya ho hwe no mo aban mu e ba nyina wantimi anya ho hwe ba wo ene na wo no why de be wakoda Ghana fo nyina so omo nye de be empe wo no ana wo no pese wo no ba na say wo ba be review say o say who say yewura Dr. Mahmoud Baumia ye manifesto e de to won mu say eno ma bi wo hono ma ese ye de be ye ensakra ye se wo twa ye yi no ni ade a ye constitution ni ye manifesto ni mu ni ade a yewura Dr. Mahmoud Baumia ka say obe engage ye can say the parliament ni stakeholders any political party ni a review 1992 constitution said the be ya ye betimi achieve effective national development na eno ma timi akoyie oh eti sanim die na ekura yewura Dr. Mahmoud Baumia a wode ba be ye san hihye ni ye na afen so interpretation bi ohonom so a yenti aseni some loopholes bi a ye ba be no wote ya no ni ade a we na wote we dance abrawa no awa de be o ma okura so ba mi wa no so no o ba ye no ni ade wantimi anye ku wo ye de Ghana hye wonsa wantimi anye ama Ghana fo nyina ase e mandate e de ma ono krachi pe oba bitina so ati ase a wo mo se nie wo mo hia ne obi a wo bo solution obi o ye problem solver e bi ti se obi a wo anisuade hunupa ese yewura Dr. Mahmoud Baumia a wo no de se oba no ne ade a nyame ya dom na se on the 7th December ye to aba eba no ne ade a wo de yen ebekọ bohye asase no so efi se wo kan wo yo efi se wa ye bi pen efi se ono ene ono akasa ama aeroplane ketengete abaw aeroplane ketengete no me nana
mame abrapa won woni malu ye ka ne se drones de wonu nim ni aluplane ketenkete a we nuanom a omo wo enkurase anom ne ayi no ubo hu se wo yale nom ne ade a ubo sisisi ya no na ye de waduro ne ye de abrɛw sabre na doctor edi sa initiative no eba no na wo mo ankasa a former woman organizer Hannah Bisiu Dr. Hannah Bisiu say yesa bia bru se bia song ye de ba behwe ema degem ene mote ho no mo say ene ye be election no me ade a mo de drones ba be we share any so ade kunu pa a ikra yiwa Dr. Mahmoud Baomi one ambulance one constituency one ambulance na one mo no Jackson ene ufri ye ka ne say constituency ofori krom wutra wutu ka no me ade ahwe wo de ade be wo de aba ye no ti de make nyina ne say your constitution no age a ye de be ye hwem eyie na loopholes bi ewom bia no so no yetimi ehwe na ye ehhehye ne ye na afi so ne esato so biem so no enam adwumaden a new patriotic party yabo se wo hwe on the fourth republic yinum ne ade a yewura ye Jerry John Lawrence obai ye num ne ade ne policy obai ya wotimi ye ya wotimi dika ne pa no wo hwe ye local assembly ye num ne ade a local ye kan say municipal and then district assembly local government no e you no pa ne be mu ekra a obi a de be agitu say yewura ye Jerry John Lawrence why there why ya de afi ne sato su bi so wo hwe yewura ye J Kofo wo di awuo na mecha wa no pay pa oba ye yesuso no ono so e the national health insurance ye di no ma bebre by metro mass no ni ade nyina e di nyina e by na woni me ba mami ka we say to aso ana afi so wo hwe yewura ye adodan kwakufu ado enuma so a why the bay why ye enso no ni ade a obi aka ade say Mr Free SHS ohun na mecho no ba wo boy yewura ye John Dramani Mahama no ni ade obi abeka ade say eye dum so anu ade ye de be wo de bai ana afi wo sa bo ni di bi mu ade obi asa ka ane say eye bass branding de wo sa bo ni di anu so say o wo say confirm na tutu akode be bokina eti de me ka ane say Diane then the constitution no and then say there be review ni loopholes bia na ewu no yetimi ye ba yewura John Dramani Mahama de wono omo ni hunim de omo betimi de aye eye new patriotic party so atiase e bi je say yewura Dr. Mahmoud Baomi ohunim de akura no ne ade no ani MPP aban no ye nye betimi ahwe ne atimi aye ne ye e bi so omo say no omo be so bibia mu a na omo ayedebe na omo ase no poto ye no ti na Ghana fo say ye nto abane ma omo ne ento abane ma omo kina omo say omo mpe hookup e ma ne say omo mpe hookup e ma ne say ene Ghana fo nyina say omo mpe nkokon ketekete omo mpe obi a wodi bo solution ebeba ti say yewura Dr. Mahmoud Baomi order number 1 ye ni ti wo to waba me sure to waba e fama yewura Dr. Mahmoud Baomi e wo number 1 e bra wo to ama number 1 ma Dr. Mahmoud Baomi no na afi so no wo to waba ma PC bia so MPP PC bia so no e da number 1 to waba e fama new patriotic party ni entoa ye dwuma pass okay 48 minutes after 7 with my friend 0202668461 0202668461 be part of the conversation enti frame na yenko yeni makasima kakrebi nam di dwumedi na aba na wiye. I have this message here that says that teacher Kujo Tepa Suso. It must be very painful to be in an opposition. No, you are. Hello, good morning. Good morning, Papa Yentio. Papa Diane, the more chin mode, my power. Your friend Eric, because your friend him ahafo. The damn people in Achipa and to show me the Amari. It is be a sea and yesterday. About my church, woman church, and the century news and 2024, you buy a cotton. Young family, and you're going to see you. You're probably boom, your mother, like Mahmoud, number 1. That your can you so and peace be also number 1. Is that the moment to opposition? What is your position? A damn before I say, the bomb about so my poor me, that your moment and passy. Was your boy about the day and go for some more one day on the fire, Juma. A boy Ghana mine. That's it. All right. 0202668461 will beat me afraid. Do I have a call on the line?
Hello, good morning. Hello. Good morning, sir. Good morning. What are my auntie mo anon ko ye brain sir? But the bit I can say about you. So, only plan to my MPP India now. Okay. Yeah, that's it. Also, when to me and my MPP party in there. Now, why you home? I want it to Eddie Mami. Thank you. 0202668461. Call me, be part of the conversation. 0202668461. 10 more minutes to go. And you know, me for cause baby, you be now. You enjoy the curtains. I know we just have a very vital. Hello, good morning. Morning. Father Roman, Pacho Man, Secacra, Mammy, 80 or no pay. So, the friend is happening because that's what you can do. Me show you. Me Father Roman, 80 or no pay. You women and say, we have to do a few, your food, your paddle, and a piano. And he, your papa, you, Baunia, on a kufuado. You will feel crowd. You will see your hands. And then you know, what catch your say, a kufuado, me Baunia. Oh, it is your person, obiara nso deɛ ɛkɔ so wɔ ɔman no mu nti yɛsrɛ ghana man sɛ deɛ ɛkɔ so no yɛmmɔ ɔho saa deɛ wɔ Okay. Pacho me that CB also based me a part of the conversation. 0202668461. Call me na young call. As now call my OD for you for what something. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, Obapadaya. What are Roma? Regan. Regan, Regan Pacho into an pay. a man of open sham. Amen. The Becan say MVP and Umba Mokasaboko, and then I energy. Politics, so far. We casa, person, young Kubakasa, in your Butra, in your mind, Papu, and if I could, because I could use. The Kabinami. Babu Nabutra, Monkasana, Asumjimra. MVP ni NDG mu nyinaa ho yɛ adekora baako obiara ba obi di bi nti ɔmo nya abotire ɔmo nkasa na etimi ti ɔ meda wase daa. So that Regan so comment here no so Regan who say any ni aba o mo ni me aye fine nti no ni age. Okay, let me pick two calls if possible now. Membra na Jackson Yenny River sorry. All right. 0202668461. Hello, good morning. hello Abapa, good morning. Mira Odaro mo akwa about dini baby a friend me free. Mr. Cho, we did the somewhere for what? I show you. Na Madaruma. Hello. Mira mo anon ko etonka. So, MPP ni bona basufa. MPP na basu. Enyumapa, MPP ayi na Ghana fu nyina ni. Etini sɛ ɔyɛ a Ghana fu nyina yi ho sɛ aba yɛ kɔtena tene yɛ kɔtɔ pɛ mpuntu Madaruma. So yeah, that's the last column na yonko. Yeah, 0202668461. Teacher Kojo Kafra o message me timi ankan 2 p.m. Thank you, Ate Yamisha, for your message, mankind. But then I love the fact that you brought it. Thank you so much for watching. Last column na yonko. Hello, good morning, last caller. Good
Morning. Right. Sister. Pastor you are no when I'm the next. But you was my power with the boy of my Ghana. Now, Mr. Will be sir, MP, you know what you want to say. Okay. Ghana, by everyone say, no, no. Yes, you on one you want to use your own. Oh, I speak for the answer about Mao. Now, if I never talk about them, if I'm going to do woman. Yeah, yeah, yeah. I don't know. I pass the better, but the person you could call a day, and Tigana by my son, and I don't pay for most or what cut, and you give me the man who too. Ni pane better, but ni pass you can come here any day. And so more sorry, and I'm my baby, and you come and any papria or Munko to Abani, yes, Samo. That's in Pacho your call. How many minutes? Is it for 2 minutes? Mate, as in Payetia. Gonna be say MPP for you, my power, my Ghana for you, so my money MPP. Ghana for you, when you near my money, and dear come young trabba, Ghana for so. Minia, as in Payetia. Yanka constitutional interpretation, yanka Babin, read constitutional provision were interpreted. And what can Michael Quaid the answer Michael read out the constitutional provision say, who cast a walk animal saying yanka channel into working kind constitution a channel one chance here. Muna Buapayo when it papa in a demo. They say my opposition was in government. The exact to about the mark opposition bill and a Mobiana Cotuam or Supreme Court. A mama semwa. Near Tosumino. Me pacho was say ye NDC form per se, Befagana form a buneduma. Intina Babin a hot parliament. Na Santibedi etua. Watch your letter come a Canadian embassy say. More Magana that this year per se free Ghana for Canada, more visa. Omontre Promuha, no a common poor one of Pagana for ye. Ten Wayarno, I do bonny say a better one yard. Nipa wa mo maya ehyehyehye agu bank agu kokwo nyuma mama from rantie eti mu akọhuma ye je won yire no wodi na ni bom akọ abrochi akọpe bibia befia wasa twe krata akọkọto eyi Canadian embassy say ma ye ma wo mo visa nipa boni sem say ya de ugu obi abra ni su ana ahya ho no me de ma no sikitu abi me pa cho. And okay, Constitutional Review Committee. Constitutional Review Committee was set up by Atamils and John Mahama. Atamils is free with John Mahama twice. One year a Jumano 2014. 1 year they come up President Mahama Amano assigned now than the new position of the law. Sabi John Mahama come once in 2014. MPP for now for 4 back. Professor Kweku Asare and the time Constitutional Review Committee and the court. And the masa process no anya den amaso okay once I be there be can say your mama can say you can see a review an MP before the akoko say be ya money on be so mudi medase good you call yo da the American say who can dey Ghana for nyina mo akasa mu nim the NPP aban yaye bi just affordable houses a yewura eye Jekufo e ba ye no ne ade a wo kwa sokore mampon a wow, menu, kasa. I don't know, and BBI rejected. Now, affordable house, only microphone, but ebra, oh, by what you are, send your song. Now, I'm Roberts, and I need go on, and affordable house, Anna, yeah, the 1.5 billion. Utie. Afe o ba be kan yewura John Dramani Mahama ehwa asem anyi ono ne ka kire ye se onye magician ese obema emabunu adwuma okan ye wo se am no a magician so ati ase okan pepepe ne ye ba be ma emabunu adwuma no ne ade a musoso mo se monye de be monti ase afe enye yewura John Dramani Mahama ni NDC for ne ka kire emabunu se Samo pedjuma ya no nya de amko na mko twa asre kura no betime twa asre na mo atimi ade bay aton na mo nya adwuma aye sei ne ka kire ne kwakra mu kura ne se ne kwakra ne se eye yewura John Dramani Mahama ene NDC for mesremo se de mosi eye de bay edi ye nua no enkanfo atem
Ese wo mo je do mo hia ne kenkene meko mo kasa asem we say e de kire wo mo me da say Ebrena so yeah Kodia Samko my some professional painting sounds good for you for ba Samsung kwakuye boaso so no ye better na say no pemeda production team na ase mo amohwe mo Facebook. Thank you so much today. The numbers were very huge. Thank you so much. If we drama kwa boss team and then Chris, yeah, honestly, I saw your message. Thank you so much. My name is Diane, famous Adam Sekobi. Big ups to you. See you tomorrow. Have a good day. Bye. Preview.